Okay, novi todo lava vao. Todo lava vao poga aton minute bla eton vo enetutu to 524 on top 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Vito de la vavao, me do fiena me, la fisi a fie kemiele. Ways of Dunenyo Borborbor, Klenya Juju Wanaochi, live, to top 103.1 FM, FM Papa Naochi. Egbenye April keke wi evelia le fa pe vekle bla vevo ton yimemie le todola vavao mikata mia ways of Dunenyo Borborbor Klenya Juju Wanaochi live to 40B Royal Castle Road Ajile Kokomlemle Accra Ghana. Bonsoir, bon arrivé. Welcome once again, all of you, wherever you find yourself. This is Dunenyo Borborbor on top 103.1 FM, Authentic Mama. Emefa live. I welcome all of you to the show once again. Bonsoir. Mikata miawezo akwa bana mikata. Akwe wana etegome. Choga atonya vasega enyi. Egbe amekpekpe toke anu miadome. Egba, as you know, we are in the Easter season. Tomorrow is going to be the Palm Sunday. And
on that note, nyeko amekpekpe tohe, those who knows what is it about in terms of Easter celebration. Nyape maupa meo yom ye covenami. Eyata le gapopo yama nyele babia be amesema peto na no mianti le top 103 dot Eyata Nyape Tonano Miaunti. We are talking about Easter, the greatest love of all the time. Love alolologa yiko unko le kike megodo lologa yike asiko kwade ke meleuntio lologa yi amade ke maton hefedetao. We are going to talk about that love today because that is the love of our Lord Jesus Christ has shared because of us. Share his love, share his blood and his body on the cross for us, and we are going to talk about that love. How great is that love from humankind? Eyata no vitodolao lolo kwasi eke anade ke mata floa eya untimi aponto nyanto miape sofo deka sofo honko dometorika yi akpede mianti be mi adro enya ya me adra mi adokedo adon kujibe lolo ade amade ko savodemiata agbade amayade ko savodemiata be enye pakpeliwa. We are going to celebrate this Easter once again in love, and that love is what we are going to talk about and analyze the love and see how deep was the love. Lolo kwasi ke konamia mia alen kudon egbe maufame Reverend Wilson, Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI, Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI. I'm making a SYNOD CLERK. Hello, yes, SYNOD CLERK for MERIDIAN Presbytery. Eya egbo kwekpere nyaunti gbe egbe nenya adro nyamecho lolo kwasi lolo wonu tepe lolo wonuku eke miapeto Yesu Kristo heko ena mi amegbeto eya unti nyigbonu foto engbe egbe eya ta to kwenye be na no toaji eye na no top 103.1 FM papa na oji na do to egbe fe wona nami. We are celebrating Easter. Easter is just next week Friday is Easter Good Friday. Ye mia adlen kude lolo khosa kwasi mounti aleke nyanto ha lolo eke o share lolo eke Kristo Yesu Kristo made miata miaha miata me de mianoviota eya unti miaponcho eya temiato miyom mianovio mianawa nyebe. We have a guest on the show today and we are going to talk about Easter, the greatest love of all love in the world.
Authentic Mama, the 103.1. Okay, no. Me do fie na me abaleke me ato me nya ene.
Okay, abaleke mena egba wona ka ale ne ofoga ato minute bla enevo ade tutu enye 5:46 p.m. novi todola ne fifia fi neva mogbo a akpebe elemo jinami todola vavao. Okay, akpe amana na nyebe abeleke wento na nya wona je gomechoga atonya vasega enyi fien ya e atato kwenye bena no twaji na ko radio that top 103.1 FM ne na do to wona o egbe kanye Dunenyo Borborbor klenya jojo wona o live show 40B Royal Castle Daji le kokomlemle Accra Ghana yenye le live le Authentic Mama Fan page on Facebook. Authentic Mama Fan page on Facebook. Miele Clear Life la fima. Miele Life le Sienna YouTube page. Sienna YouTube page. Sienna Facebook page. Play Top FM Online. Top FM Online. Top FM Online on YouTube. Eya tanene YouTube ma kata megbla. Ekenye Sienna YouTube page. Akpo wana kata. Miano video la America jukome. Wole miakbom la fima. Eyo kale miakbom le Sienna Facebook page ha G the same thing. Akpo mi la fima ha. Akpo mi le Authentic Mama Fan page. Akpo mi le Top FM Online on YouTube. Top FM Online on YouTube. Akpo mi le Top Media le Facebook. Akpo mi le Top Radio 103.1 le TikTok. Eya tafima katane nenya yi social media handles wa. Ya clear and live. Ye megblo na obe egba amekpekpe toke le miado me mi afonu cho istafe enyawo ti mi ato mi nya be istafe ye yo me miele echo na anye Palm Sunday alo me sigba echo na anye Palm Sunday o ye be the vayan keke edo de ti abefia ene du kodowle wo siana the fire wo play avo Jesus mo le do tango gbe we to jina do kyo menya be do nku hamaji those days emi la fekleto e hama mi jinas ipi to kata wanya hama alegbegbe. And tomorrow that is what we are going to sing tomorrow because that is Palm Sunday tomorrow. 13th of April 2025 and we are celebrating Easter. Eyata egba mieko topic eke mikata mi abuta metwe. Menile Easter doa enanami a signal ade alo tadojinu ade tadojinu ka onanami lolo kwasito kata yi amegbeton alo onami lehihema anye egbefe nyati the greatest love of all, the greatest love lolo kwasito kata yiwu mi amegbeton pelono and eya unti mi gbonu fogbeto be no kai na be amade akọ lolo kwasiade akodrain akodoku ya savo be wa line watu attack kodewunti wadadodo akodewunti wakochi pleto atamu afwe kakia ebe enye pakpelo ta ya hononoma ya hwe efupekpe ma as ahode economy and we are talking about the greatest love lolo kwasi yikewu lolo kata le kike magodo anyigba kpelo jipoke eya wontimi le nufo gbecho egbe eye ameke akpedem nya wontimi aponuma eya nyemia ntomia fe osofo dometorika le Ghana dikoya me oyobe Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI enye SYNOD CLERK na MERIDIAN Presbytery EP Church Ghana miafe osofo dometor EP Church Ghana tofe no ka osofo dometor de ka wonye ekekpona abe CLERK enena MERIDIAN one portion of the MERIDIAN allo of the EP Church in Accra eya unti eya na kpere mi unti fian ya
yata yonovio kata amesema peto na no mi auto yeto ipito abeleke ehaya legbogbo be nemie hoyi disekwa epulana no anyi klimikata epukoko ekeo okoda ticho gawunti de nyeklota Kristo legbogbo be nene hoyi disa ekema epuma anan kplo awodokplo akpota o avenu le wo mo katanji ehaya semnela echo King Solomon Borborbor group togbo King Solomon ola amogano tome ofe haya ele enyo na ye ya o Christmas and Easter pe ye yo be evuko kweke okoda anyi de nyekple ota na mi hoji se amese meke hoji se a evulana do evulana honyada kona o evulana venu o evulana kpota o klo papeta eya ehaya legbogbom be vula na hode mi ta ho evuaji se na ho esebe evuade koda anyi de tao untina de pefu de tao ekema vula ahona o Authentic Mama, the 103.1 FM.
guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama Top FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Nyankonye as a royal stone table. Medo ato authentic mama, the only authentic mama, Emefa. Neho. Okay, no we to the lava vowel, Yesu Christo me. A hairake kusemile cho King Solomon Borborbor group talk bo le amono to mega a 10 minutes bla a 10 voici ke ye yade. Bemia you wanna juna me wins on if you have never throw more I came out more ele top radio 103.1 FM FM Papa Laoji ele authentic mama Emefa Dunenyo Borborbor show when cosem live so 40B Royal Castle Road agile kokomlemle Accra Ghana to bobem le Ghana le transmitting ha me le live la America de come me le live le Canada UK Saudi Arabia klebo okata Nigeria okata le me cosem live to Siana YouTube page or Siana Facebook page allo le kwenye live to authentic Mama fan page. Allo le miakpom live le Top FM online on YouTube. Allo Top Media le Facebook page. Allo Top Radio 103.1 le nka TikTok aji. Afisi afikenela akpebe le moji plemi. Keto kwenye be me dota flash be na share links on none of you. Ameyo le Siana YouTube page. Ameyo le Siana Facebook page. Miato America to akpena milo me share links on none of you. Invite them more to tune in. But you have now the same thing. I mean, authentic mama fan page. Medakuku Michelle links here. Me invite me and of you. I may you let Top FM online. The same thing. Do the same. Share the links. Subscribe and follow. Mikata le wana jibe wana nakeketa. Ayi tepresi atapre. My daughter flachebe egbane egbe meme kotutu a mikokem. We dana be egbe meme konyodo de detect biun. Ake edo komiko le wana mi. E ata mi wana my daughter flachese a. Ni wana mnene. Me obe menye kasi aga menye kosra. Echonye kosra egbe meme da. E ata mi wana mnene. Ke last week a me dakpe na mi ame yokata last week a me nabe mi ayom face to face okay but me na mi voice recording doda nkachijo mezomo yafe me va ko wona oto kpando peki ko na mi afuma me no me wona okata na mi atamucho ma metan yom ameyo le authentic o mele nku nyepe nku me kpomo a me kachijo
Beka tijo ekpo nyefe e picture so e ne se egbie meko aya kwema kake wona katanva na mi aleke me wona na mi pepepe ela be me no pando gabi e me ba kpo nyefe anti de cafe kutafe e mi ko wona o to afema ve na mi ne ma ke nyafe colleague kai ke wona eve program le Radio Universe former those days eno na Radio Universe oye be wo fata enyenye ntope colleague anyenye fe brother chopiki eye ha e ka va trom egbe patancho eva zo lecturer le UCC Cape Coast University amikake am jogbe vointo a eva ku patancho iyata media to kata vivieto mia meyo eve program me no peking ncho last Saturday eye mi bedemia fometon ti be mi adramia fo ameke mi yona be wo fata for short wo fata kwa me se me yene le radio ji play FM music kata mi be wo fata mi ejire do ncho ameyo kata mva peki sofo Radio University ne pe koli ada media to yo kata mi va ncho fe dosia mi eva wo do kakaka mi eva do mi anovida togbe ogbo ke akpena me nene makenye ho supo mi on housu for mi ocho pando gabi housu akpinio unchope doname miaweva wodo miaweva pede mianti be mi ejira mianto miafe dada amenu gbe housu mi ye pede ko be housu tawa da tawa housu mi ejira do Assemblies of God cho Accra kokomlemle kotobabi plek kata all the churches plek soldiers so plek police yo kata cho so gan kofe ela be evianya soldier afa amegandeka mi kata mi over wodoncho mi over wodo kakaka housu Latif elegbagbulo na mi be ye fe police kata be ye do egbenami mi over pede yin ti ye do ye dada uncho eko yo be Latif ASP Latif so cho so gan kofe pele fam me okata mi aweva wodo mi aweva pede mi anti ke ye ya de be mi ayi mi afe egbepe topic ya ji the greatest laugh of all lolo kwasito kata yike o de fia mi amegbeto aleke mi o ha amegbeto mi asro ade achome anlo mi aneo yi nye mi anovi yo le mi ha o le mi afete yo mi le aleke mi o ha mi ade lolo gama eika ma de ko pak be savoir ewo eyike la gbele nkonye sem gafofo yama aleke wo ha na so na de anu ka na sro chololo mame aleke mi awo ye yo me mi le Easter pe ye yo ma mi o ha mi akọ mi afa gbe o asavode mi anovi ota akọ nouveau akeo elabe o ko mi ato ha kemi Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI anongo akpede wutinye be mi adronya yo me eye wo ha mechanic be at the end of the day na aso na de eye ojia avalege na be anya nu eke wutinye fonu to eye na awo nu tefe le tefe si atefe kenele le ye yo me ekenye Easter yo me akpe nyawe so mi o le to aje Okay, Reverend Wayso. Yo. George Namunto be egba melo face to face. Face to face be anomoji plemi. Ne ameseme asenko egbe feeling akpo ha feeling ne mia atronya mede egbe efe topic ele very great. Sure. Very deep Very one. Great. Wayso. Yo, lo. Meridian play kekeli tode. Obiti ole nyede. Ofonyeda. Dogbe na we. Okay. Mama do ayiko na we. Okay. Ewe le doji kakaka. Ape. Wuse komibia. Amen. Be wanu asiwe da. Amen. Kaya de dokofia etu gbaja yo le nko sem le Ghana club rochi do amen. Right. Meti be macho monu popo ya gba ma dogbe na $2 obete le Ghana le ike me pak pasi akpa afisi afi ike
amadele ele mi apenko se cho top radio medogbe nami medo nami le Kristo Yesu pe enkome me do nuka Easter pe gbe nami afi mi abagede Easter me gede Easter me ya hoko eta pe gbe do na me bete eyi nami pakle mi apa pe ko magbobo dem fia hoko oyo nkonye alebe nkonye nye Osofo Wilson DELALI KOFI DUMASI etonye chosovie enonye cho vakpo vakpo obimpe komie alebe gake tuma kwa menveve mela nyoya sigbe kumagbele etonye kle no nyome kabale o peluvo na jijole untifa fami alebe esuno la signé tuma kwa menveve me yira mi kle view nyonu viwa meve alebe ekpo gavoma if you know this you benene nyonu ye ntwa na agbe de via na nyonu adede if you na nyonu va aloto en rezugato okay akpena maudeta ta agbobe nyanwe ha meto menyu alebe mele nyanwe ha mi echo de vimeke me odom ha me mega ape monu popoba mekaba ide seminary mezunyanwe ha mi epe sofo abepe wienyi so eke I see if you bodo kaba odom kaba I see odom in the year 207. Oh, okay. Editi. Oh, I see. I mean, you were one of the youngest those days. Sure. So for now, church man. I see. Congratulations. Thank you. 18 years now, you are working for God. Yes, and for mankind. Church. Yes, and mankind as well. Yeah, I see. Yeah. Kweno maube eleta okpo kakaraba kede efewi enyi son ya. Working for God alo do na mau abe mau fe nunolala ngbaji amele izio. Kukio gedio ava miato balio meya kake mau ke kalo de teba kede 18 years ya efewi enyi son ya ekema you are doing well. Thank you. Mau ejagbagba eleta akpo congratulations now. Thank you. Wele lupode kaleji kalema ofe gbefande na ekeke megodo be ameseme na nya be there is a God and we must all turn to him. Alome sigba tutu. Okay. Be mi ado so for here. Akpena ma akpe wezo egba so for me to be mi alen ko don okay no fit to do la wa mi ajegoma ga ofo ga the minute enyi ko eto tutu egba topic yin alonya ti eke won mi le no potua elevede elabe eyanye topic alonya ti enye the greatest laugh of all lolo kwasito kakeke le keke megoto kla ejipo go ha lolo eke kwasiwu eya wunti miafonu cho eya nye topika mekae lo minene ye mekae de lolo mafia minene ye lo nukawe nye video mi ekpocho lolo mame awu aba megbeto kle no vinye le nkonye sede video ka wo hane kpo ye nuka ne so cho lolo mame ye leke wo hane ko lolo ma manifest alo le defia le tepe sia tepe kenele nyele Easter pe ye yome uya tamye ko topic yava mana na nye be nye le clear life la authentic mama fan page me la mia to po over 107 something people over le mo jiko plumi mi we kabakaba na mia cho wa cho akpena mi authentic mama fan page le Facebook akpena vavala okata nukpola okata mi share links invite your friends let them like the page follow authentic nene make mi le live le Siana YouTube page Siana YouTube page le miano video nye eveduko yo la America du come ha ofofu eyo wo TV ma le miakpom okona Dunenyo Borborbor mimi da sia mimi da le Ghana koyi na fema eyo okpo na wo sene abe miavio pe en wonado ene nene make yo ha wona program le begbe me la America du come ovana keke me pa akpasi akpa eyata add no Siana YouTube page go the na subscribe la famako na follow
onye evia ocho Ghana yola America de koji le Canada de come kakea odro anko afeji plemia degbe o ple de kono ya tanene la afema asset degbe o na asset de kono penya o katan la afema ole Facebook ha Sienna Facebook and Sienna YouTube page. Near the Top Radio, Top FM Online on YouTube. Near the Fama Top FM Online on YouTube. Subscribe, follow Top FM. Near the YouTube. La Fama. Near the Top Media. Kenya Facebook page. Top Media. Near the Top Radio 103.1. Let TikTok. Ha. Akpo na katan. Yes, all over the social handles. So in my time, katam. Yes, also. We follow me, share, and next question de la siona bia de la siwa. Men you katal America, you can share and send your questions ahead. Le page you soji ma lokatana me. Ne esofo na wadon ye watan ko ado katana mi tato ko nye bena no moji. Nye le gomeje akpena mi. Sofo mi aje gomek topic nye be. Unjeje pokpo den lon the fear ganton la keke meya. The greatest love of all. Enya gbepe topic. Kenye Easter pe nyawa amegede mi nya be Easter. Okay, went up for na mi nu kanye Easter. Leke tamie do Easter. Pedeko ape mayiji. Akpe de babia theater. Okay. Easter mi aton ademele mo vovovo nu. Okay. Gake melenufo abe osofo abe Christo to ene ta madibe nyepe gomedede na yide akpama. Okay. Easter gomedede enia Christo to aloji hoselao deme buide kuinye nkudodo mi apeto Yesu Christo pe eku bakple epechitre chichi nkudodo mi apeto Yesu Christo pe ku bakple epechitre chichi ejila ele vivide nami. Okay. Nu keketa ole vivide nami ela apostle Paulo gloyande alo wonu fafie ade le Corinto topa gbanlegbanto tawi aton pipi panto basede enelia apostle Paulo no gboglobe ne de Yesu Christo de meku he ka chitre wala anye mokpokpo adeke melemiasi o. Okay. Alo anye ameblelao mi azube Christo to enye nuva vade ike wolebe mi aho Yesu Christo ji ase. Look at mineni ide Genesis chapter 3 ela amegbeto adankle Eve gede nouveau me nouveau keke memi gede la eba webe mau le agbagba de si adeje be ya peda be mokanu ya to be nouveau keke bazu futo le ipaple mi amegbeto domela mokanu ya to ya de futo mada ta nouveau bazu e futo gade apostle Paulo le nou papia mele Efeso to pa gbale meta ve yala ebe nouveau de enye ebe gade le mi paple e mau e dome gake manto to mo vovovo nou gba le yuda to pe konyinyi nou la nou wo nouveau kola wa wo vosasa e vosasa nouveau pe vosasa ale plegbo wa bacho wa ko wo vosasa kake nimi obitila me jejiji na mawu me na be mawu pe jiji emo nukata ela be David Blow le Psalm 51 be nouveau me o jimido nouveau me ya ipe eno fo ipe fudo ta hafi waji amegbeto de si adela nouveau me o jimido nouveau le ni awuti yata amekeke nye nunola ke le evosa chedi nouveau la si hoho ape ba ko vosasa le dukola nu ko le vosa ta ewebe mau pe ji mejeme le nouveau uti o ela bena mau chiri nouveau gake lo nouveau wala yata nuka olebe ne miawo ne mi kle yona nuka olebe mau newo ne kle Isaiah chapter 6 verse 1 to 8
especially 7 and 8 ebe ameka mado ameka ayinam Bible commentators who globe for 1,000 good years epa pedeka sola do zile jiponu tobe ela bena babia nye babia kwede ba ameka mado ameka ayinam kaka babia made elo nonometata keke amekeke ayi aba ho hike mekata pe nouveau de elo fu keke wakpe denu okay eyata evovo gade do ma dola obete america me le didi bede ya yo okay eyata elebe mauto ne kwedo kui ko savo mauto ne kwedo kui ko savo mauto nezu amegbeto waji okay de amegbeto pe no me ta biblia de jesina mi be Yesu Christo de eva hihieme aba megbeto ene negbenu fokui mele nti o ta eyenye fufu toto ta eva jo de mi amegbeto pe no mele background ke lebite na be mi ase emme be Yesu pe fu pepe ple epekula edope no keke Christo to nyenye nye le hihieme ta ne de Yesu de me ba pe fu o heku de mi ape nouveau taola anye nouveau keke mi le wowo la epe chochoke alo be mi wa klomia utila monu popo de kemelu gake Christo pe vu keke wo koda nyi zideka de iyo katanu epa pe ve kleji voike la eklomia pe nouveau katada iyo na be esia yi nemi wa nouveau la evuola le nu fonde mianu evuola le nya honda akode mianu take apostle Paul ma de kele me apo amede ne ba globe de eyata do le be mianu nouveau wo gbesi agbe apostle Paul gboyan de in Romans chapter 6 ebe de eyata mi aka no nouveau wo ji a yanto do be gbede pawo mele tepe menye yata ebe oku de miata ta mi ano nouveau wa ta vosasa kelela elevevire okay ela bena eya na be nyepa ple osi akle to dola obete de mokpokwa de le miasi de nouveau keke mi wo bete la ocho kemi oklo makoma nyenyo kata de le mianti eye ola vule mau ple mia dome okay bena nouveau keke zuadika nouveau keke zu efuto nouveau keke kemo na nunyona meke hi avanami in Romans chapter 3 verse 23 la obe amegbeto kata wo nouveau ma ko nti kokwe buda so nouveau pe wo keke wo play le mi amegbeto pa gbeme ela enyeku eku komi koko deme gake dededo keke Yesu Christo he wo he echitre len keke to agbela eya egwagbe amegbeto fumi ta egbe nemi la gbe Christo hami ha la gbe la early church founders already o pe de jesibedi ele pen keke de ninu ayin mo ni akono nku do ni veve ya to veve maji okay baby nemi la azoliezo kaka nemi dunku Easter kola ekema edunku mi ape muti nya de jina mi be yele motra mi le motra anye amekupu mi nyelo gake Easter tala mi gbagbe ta eyanye Easter so it's just a festival okay that reminds us of the death and the resurrection of Jesus Christ. And the love he shares for us. Sure. Novi todo lao. Mi apono le love yes. Menya be Novi todo lava vao that the minute blave to like top radio papa na ochi ele Dunenyo Borborbor blem nyajojru na when kosem nyele no for play Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI
amakenye synod clerk na Meridian Presbytery pakple parish pastor na kekeli ipichetema community 11 ya friend kosemnele. We are talking about Easter and the greatest love God has shared for because of me and you. Ya untimile no for show lolo kwasi ekewu lolo katata le kika magodwa. Ya untimile no for show ye nu iketa mi celebrate na Easter. Vevye nye kele unti ya oleme denami da de edogai apeto Yesu Kristo kodoko savo he wona mi amegbeto ta yenye konle nkudoji efese afa enye nkudodoji pe wona benenele yikakaka na bi atramo ene enya vatam na ko yinu melemo tralo melemo jojoje kema we come back to our senses akano modulo aloleke eya untie eya gomo odenamita Easter nye nkudodoji maufe alo Kristo pe kuku pele fofo eye dogayo wonami he kodoko ko savo na mi amegbeto be mi omi lagbe be oma ka ku sigbe wa eya wontie mi la no pocho alo sigbe bla mekwe sigbe tututu ba bia na nye be no kata isanye lolo de fia ganto na amegbeto akpe ewa be won toche dungo be adenado me nami mi glona be istanye mau penlono keke udefia le tometinya ke lebe John 3:16 keke mi abete minya enya ke hofia le Sunday school di Alex be maun keke me ocho ye nto petenu vinami bena amesi ke ahoji esela mele chochoro gbe o ke bon wapo agbemabo ni glona be istala eya de mau penlono gansia fia okay ela be nekle Romans 5:8 ela Romans 5:8 be whilst we were yet sinners Christ came to this world and died for us. Esmeka megbeto mi le nouveau oji e nouveau le amegbeto juru ale gbegbe e amegbeto yofu ple nouveau e ya me mawanuka fakudemi e ya nyem nono gan keke mau de fia bedi me po nouveau keke wo mi lo ni awe le nouveau wo de mau et nouveau ziale simi le nouveau wala enabe mia mau pe ji le verset jamian nekle Romans Genesis chapter 6 Genesis ebe mau be eve to be wonuka iwa amegbeto no keke ta mau be eve iwa amegbeto nyebe di amegbeto pe nouveau ta tan keke ale simi mi le nouveau wala ke le mau ve ka ke simi ke mi le nouveau wode e mai ma ke mau me kwebe ivi yoke yinto iwode yipe nono meme igbo yipe gbogbode amegbeto mebe wabazu nu gbagbe mauda sikoko amegbeto wale gbegbe peda kake asikoko keke mauda amegbeto chenwula mau amegbeto kwa sikoko keke koko mau koko dewude amegbeto kwa sikoko made kode article peo kodom amegbeto kwa sikoko de kode nu keke nye nouveau ya ta ko be esi ala nouveau le mia juro be mia wo gake mai tutu de ya mau be de ilo be ya ba kude amegbeto ta ni mi nkuda wula ni akpo be de dede do ya alo sacrificial love kele de menye amegbeto ndi amegbeto me do nouveau keke mi le wo be te he mi nyabe nouveau matala ma ofe wuti kokko ebude mi la amegbeto me do gbeda e de kuku be de Yehowa choke mi o alo Yehowa wona de le mi ape nouveau wuti be de mi ape nouveau pe choke nouveau me ko mi le okay mo ko me le kokko de nouveau ji ko mi le ele ga do de ji kake mau keke mi le ago keke je de wuri ya buini kaba pe jesi be no kaba pe de jesi be me le be di na mi atron ela be nouveau perfect onye kuku kane odasile mi o mi le wo kaka dogogu mi atron gbezirika exactly so ma wo na de kele mawu okay epe mawu nyenye le mawu tepe
Okay. That many globe, it is the greatest love. La, ya popedi, no ya po me vidi, mebo, Okay. mebo bedi, amede keke wo akodome, awonu siya nune, anabe nuka mauma wona miyo. Ewebe, eko anyi komeni, he ko anyi komeni vodi, ya ko epe gbogbo, demiame. Okay. Mi omizu, nu bagbe. Hey, mizu nu bagbe vodi. Ya obede, nu keke iwo bete la nyigba chide. Miao amekpetode. Mi adu fiadeji. Nu kamau aneka wona mizon. Ka keke wo vobete ni. Eke mani o mitro megbede ma authentic mama. The 103.1 Wokele nebe awo. Eke he jemia wode. Eya miawo. Ejile mau kule bebese. Okay. Kake veve keke se olede ebe aw imanyami bedi mi ayi sigbe ya de ipelono afiami. Okay. Ta akpo bedi it's really cost God to die for us. Wow. Ekweda. That's a fact. Enyenu keke enyenu sesenden to. Elabe le aticho gaungo ha. Miekpo aleke imoko va dasi. He le fima yo miekpo name. He o de asi he o le funya we alegbegba. Even before the what they asi ha last minute he Judas Carrot have de asi ha. Ko le to ajipele fe no sron lawa. And he knows that the hour has come. He o bo avalia. Ever no bedre na maube if no nyo wa tonwa ni na be kusia. He saw the way the things is going to be. Sadly. Talk about Ezra Megbetota, he was also feeling the pain that is going to attach to Alumensiwa. Exactly. So nu gbanto he mejibe mato asi ejibede. Okay. He okpo mi le nu fun wode. Ekwedo kikona. Okay. Be yintode. Yakwedo kikos zu for sasa. Okay. Ya ne iko edo kiko suva sasa de ekema de ye reconcile elavu le mi paple maudome efo miawi wo le be ni ba lavu lo papa mi de kuku ni ato mejo ka choke mi ka ke mi o mi bubro fi mi me de ni mene o ka ke ya bubo ko edo kiko ba be awo ni ya le mi paple. So that is the first the concept. Okay. Number 2 ready e ya mi gbulele wanuke efupe vi ekpefu efu keke pe wo lebete o wo funya yi po enuke atam ke ho kofuida enye lashes ke ho ne la 13 okay. And so enuka gadele enu eklona yes o fuwa no ko akelava ta 39. I see. Ekweda. Dake nuke le bi tila elo. Mele gbogbo bedi awo. Matanka we. En ato agbele. Okay. Be enyo ni from the car veto de enyo. Ato nche me wode. So that is the greatest love. I see. It is the greatest love because he availed himself. Okay. But whatever I need to do for the world and for the world to be saved, I will avail myself. Wow. He was ready to die for us, and he was ready to sacrifice. So it is the greatest love. Because it is the greatest love because the once and for all. Okay. So 2,000 years ago, a sacrifice that was done 2,000 years ago, it is still interceding for us. Okay. 2,000 years ago. So when we say it is the greatest love, it is indeed the greatest love. Because after 2,000 years ago, it's still valid. Okay. And this love continue to speak for us and intercede for us. It is indeed a great love. Authentic mama. And so we need to celebrate. Wow. It is really a greatest love and we need to celebrate it. Eyaglom Reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI Novi Todola bringing the time to 6:30 p.m. Top 103.1 FM ele Dunenyo Borborbor Klenya Jojo na pen kosem nye le clear life le authentic mama fan page on Facebook.
Facebook, Authentic Mama fan page on Facebook. Manako yifuma all messages so whatever you want to say, you can leave the comments there. The same time, make a Sienna YouTube page. Sienna, nyano video nye vefufufe Borborbor America to come TV. Nye leji live la fama. Nye leji the same time kale Facebook a Sienna Facebook page aji. Yatana yi a subscribe a follow Sienna to. Nenema ke Top FM online on YouTube. Top FM online on YouTube. You can go there, subscribe and follow Top FM. Nye live la fama Top Media on Facebook. Nye la fama Top Radio 103.1. Nye le afama and all the social handles. So kata we are so there and live. Na kwa na kata open message so. Me babia la su metibe ya bia da silo that afama mahlo ne abia so for now we don't now we are talking about the greatest love of all in the world no lo kwasi to kata ye kenya peto Yesu Kristo defia amegbeto po miao e ya untimi la no pocho Chris Easter anye next week and a choy cake boy tomorrow is Palm Sunday. All over the world, me celebrate that Palm Sunday. Yesu at the eteji eye wazo abefiane du kokata wa dowle be Oceana na afetola eya unti fe wonao Fred lolo yoko le de fia eya unti emi le no pocho egbe Reverend Maija bia be ta medeko amenyo le Authentic Mama fan page ami share link so me invite me na view kata pena me be me le toaji meglabe nek bia me konyo do me kokem whether menyo me kokemi ele mi ase na me nene enu ke gbo mi la ya ewu egbia fe vivi apena me ke ma bia be de kawo kaile unti toto nkeki akple afeto fe fie nu dudua do me the kawo kaile me what is the relationship between afeto fe ndudu kokwe nkeke ma ntitoto nkekia akpakpele afetofe fie nududu aho owa de kawo kaeleme onye video na mi amegeto yole nkudu nkeke yaji Reverend akpe de kawo ke hile ntitoto nkeke ple fie nududu adoma yes alo Yesu pe plon dodo na epe no la the Passover yes mi glon ale yevu be me ple the Last Supper yeah obetila de ka o gban to ke hele o do me bete efonu ntitoto levila fonu cho Israel vio pe dede okay so kluvinyenye me okay he mau le titi be ya de Israel vio le kluvinyenye me la okay biacho Moses sibe wa wo konu bebe ya ikenye ntitoto levila ike enye anle ikoko savo okay be wako anela ako savo okay nemikle Exodus chapter 12 ni akpo ntinya ele efinye so enye Israel vi ogu onku eji be ntitoto nkeke la enye nkeke ike mau dewecho kluvinyenye me be omeka ya le omeka nye kluvio ke the Lord's Supper chela yache it's also a sacrifice okay ike edwanku Yesu Kristo pe evu ike ukoda anyi ple epe wutina eke ukocho na amegbeto pomie zideka bele mi ponu le wuti bayi ta mi akpobe obetela it's a sacrifice okay ke Yesu Kristo tola edwanku mia pe dede enye amegbeto pomie la dede cho mouvome okay aha Galatia to aglona mi be ablodevio mienye ablodivi ke he mienye la meka nye kluvi na nouvon aha so nemi le eglola de kawo ke le emela enye be abale ke untitoto levila edwanku
ni Israel vi ope dede cho ope nu kluvi nyenye mela nene marke nududu kokwe la che ha duoku Kristo to ha ope dede cho nuka kluvi nyenye me henye nouveau ta wa me vie dete la elenkudo mi ape dede cho mi ape nuka kluvi nyenye me ke ni o mi atola enye nouveau Israel vi otola enye nuka enye kluvi nyenye kekenye Egypt to ona egbela nyenye ma ni o mi atola enye kluvi nyenye kekele nouveau me Egypt to me kale fifio so the Lord's Supper la fulfill na the mandate of the Passover. Okay. Mau de do Passover la be Israel vio chogbeji yina la maka nye kluvi na Egypt to ta mi ape kluvi nyenye keke minyela egbe chogbeji yina enucho. Okay. Yesu Kristo pe wu lepe wuti la keke enye a symbol enye the Lord's Supper tedi ele kudo jina mi be chogbeji yina la meka nye kluvi na nouveau azon. Okay. Ta kluvi keke minye na nouveau la enu echo. Okay. It is over. Okay. So nous sosno keke leme enye be Yesu Kristo ko epe budanyi cho epe wuti la kokona abe vosasa ene benye paklo usia mi adejesi be nyanye hameto mi no hadeji nouveau besi meje sila naga no menyewu elabe wabo besi mamu chode menyi. So the kawo the relationship ke hile menye bena okay nouveau keke na beni zukluvi agbenono keke na Israel vio zukluvi be to azandu duomede Israel vio omekanye kluvi zo. Okay. Eye mi o hala to Yesu Kristo pe dokwi chocho savo ko epe bula mekanye kluvi na nuka nouveau zo. Si fiabe ni nyemeta si nouveau o cheta si nouveau ni atodo la obete mita si nouveau la nouveau makana be mi azu kluvinyo ta egbe ne mi lenkudo Easter ekema mi lenkudo ejibe mi le dodo le kluvinyenye me. Okay. Ta ne mi du Easter ga kemi ka le nouveau me la ke fie be mi ka nye kluvina no fie mama nya no ka wo mi lo efo ablode nyenye nuti tae Kristo kwedo kwiko savo. Okay. Ekwefe budanyi good yata Easter le vivide benemi le Easter dola mi adejesi be owomi ablode viwe. Okay. Owomi ablode viwe ta nouveau de meka nye kluvio gake nu keke we awomi be mi aka nye kluvie nye be mi ka le nouveau ezialesi mi ka le nouveau la nouveau edemi kluvi nyenye eme eto gbeda be emi le enya gblo emi le todo elese kode mi adole kluvi nyenye mame nouveau maome good ne mianu kudoji pe amade ko edokwi savode miata ta nouveau mao ke ta ko vakuda o makano nouveau mawo mawo na ve mianu be mianye eselao ejiwolao ha be manu sekwefo ta ye yo ma Easter pe ye yo ma amade ko pe sijeje onye be na a jesi dokwi obe enye nouveau la ya amade ko dokwi va savona eye wodo chokume wodo chokluvenye me be na azo ablode vi enu eke ko biana la si okobe ha na dejesi efe avosasa man over wa na dejesi na wo efe nya alo efe nyaji be makanya kluvio ke bona ya ablode vi pe de ko ya nye Easter pe dudu nkudodo Christopher avosasaji be nikplia back savo be nikplia mama eke no mi adoma back gbogbo we be nyevazo america o yata na bi azo america kle Christo ake mana dasela nouveau alonzi ba
ben atwazo de kakle Kristo yata America pe nyenye kle Kristo ayanyi isape dudu yata medo kumia yaba no ha do nu kle to le tefete ko fo nya don kumia do kuyoji nya don ku jibe edogai amadeva wonami yata nye kle mi lagbedo ye ni lan kudon keke maji benya awo de kawo woma yata ma bia reverend be na nye sigbe a ekema ma bia be nukata isanjiye ye yinwe alo isanyenye ye yinwe ade ke ni ejira mi akle maudomedo. Right. Akpekaka de babia mata. Melebe ninye Easter. De deko Authentic mama. The 103.1 Nia wo avulele do. Okay. The nia play maudomo. Okay. Melebe ninye nemi seje dodo kile gome. Ale himi leje do fifie. Nemi se gome la mi ase gome be Easter tonto keke ejole mia megbeto mia pa gbemela ejofa pe avec le divo eki vai ta Kristo la zide kape kuku nemi seje dodo ogome be zide kape kuku zide kama ke ukula ekude eyo katata vosasa keke wola ewede eyo katata bakede keke mafenu vosasa de kemikalo vosasa de kemikalo good akpebe edu nkunya kile jibe vosasa de kemikalo ta negbe mika be mi dibe mika le fudena mi adoku baka kokukulo koda hato me be mi le vosasa wola fuko dena mi adoku mele ela bena vosasa ganto yala koko ka mereke meka chiji pe kale vosasa de ke wo egbo kokulo pla lende ke wo awula meka hian bonde mi apeto tro de maun eya le vevede enye vosasa gbanto vivieto eya ta apostle Paulo dia donku dinami le romanto ta wieve Romans 12:1 and 2 be vosasa keke enyemi ape gbogbome be vosasa enyebe renewal of our mind. Our mind must be renewed. So when me like Easter do day ni ape susuo de ne wanuka ne tro to mu kokwo agbeno no kokwo ni ano mu yeye wo ta ne mi se gomesi gbela eke mama la kaka bede ni wa do Easter day ape ni ano vulele do wa o avulele do la enye gbe si agbedo olebe mi ano so every day agake most especially no keke ta opozigiri ne occasion la elebe na wo occasion pe ntinu so that one is there so there's nothing wrong be mia awa vulele do this time it is an opportune time gake melebe mia wait till be de me do Easter ola ekema avulele do de kemekalo ekema enyawo no piling up as if it is only Easter no so to us as Christians, to us as believers ola elebe avulele dola ninye gbesi agbe ta na upakle so mi la fe me enyade la kabanto nya level mi adoku mi level mi adoku metalela ne Easter dedu afemi abano nya dro le mi adoku aola mi we kaba ne fu metodo le mi apen ko se novi ple novi wanuki menye Easter ko mi ado our homecoming ape mi abado be de mi ye o jirado eyi de siade because umenya America menya pe kugbo ta imagine be ne nyadele ni ko dada kaka Easter time ya ya adra mi adoku o ma to gbo na duku be de Easter time de ya no agbo ni ma o me na agbewo ta ni munya kekula eke na we na avulele do ta jagbagbade na la avule wo ple mawu pa ple amewodo me alebe ni wo sigbela nti fafa ano pa ple mawu do me pla megbeto do me enyenu de ka avulele do wona me mawu de le didi be nti fafa kile ne no yi pa ple amegbeto do me ne mawu na nti fafa amegbeto be icho amegbeto pe nuvo kata kokewe eye iklo nti cho makomako nyenye de sia de wula ekema de mia megbeto ha la mia cho mia no vi open nuvo akewo mele mokpo be todo la o yo ko le mia pen kose la nenye be no vi ade wo nuvo de nti we isi amela po da be de mau cho ganto ko kewelo ne mau de me cho ganto ko kemi ola
de ma nya agbenola wo Okay. de ben keke ma anye mawu atun ni le hihie me e la be mi ape nouveau keke mi wo o be mi ape jojo nyenye go han la enya fo podi dana de kemele keke mi amegbeto mi awo wa je ma wu Okay. ta gbe si agbekule la ma o cho mi ape nouveau ke mi ta meka sesena todo la o alo mi amegbeto o be la ekeke wode wunya ekeke vinye wode wunya la ekpento ekeke sronya wode wunya la ekpento ekeke no vinye wode wunya la ekpento nya to pewu de siade gake mau echo kemi ta ziale si mau cho kemi la woche na cho ke enya o pedo dasi ta ne mi wo si bekula pobe nti fafa ele ni pakle mau dume ene nti fafa ma keke le ni pakle mau dume ekale ni pakla megbeto dume la kike me avivi Mikbo alesi wonyeda Alesi wovivida Benovi wona wode Eka nile lolome Mikbo alesi wonyeda Alesi wovivida Benovi wonyawodeka Noanyile lolome Deka viviena Novi lolome beto Neno godele uwa Woya lofa na chokem Novi megbeto Nemeja godele uwa Woya lofa na chokem Fike viviena be Pomau na choke Pomau na choke Novi megbeto Nemeja godele uwa Wonya lofa na choke Novinya sala winter ne senya yao menyemia we kalek blomo e highlight blom benene lo mau kwa cho nouveau que novio abele ko choke wo ha ela benam nya fe mau nya talk black the Lord's prayer egbele koko be forgive us as we forgive those who trespass against us alo me siga koke mi abele ke mi ha mi choke amesi o davode mi unti ene enyama enyenya gande wonye mi egbele ne ko kaka mado o meko susu de un afikplo no nene le ba bia be mau ni cho o fe nouveau kewa awode mako novito akokewa bono lo gan yo va khoda ye ewo tan chop nouveau gbogbo ke novito tukwima ye maton achokewa novito do la we are talking about the greatest love of all in the world eya hon timi na no pokple miam to mi afa reverend the methodica we be reverend Wilson DELALI KOFI DUMASI I'm making a SYNOD CLERK na MERIDIAN presbytery kanye parish pastor na kekeli IPHL committee 11 allo aha eya nyele no fokpli eye nyele lolo ya gomedem eye nu ike lolo ya heaven amia megbeto eye nu ke lolo lewo na amia megbeto enu ike lebe Nya srocho lolo ya me le ye yo me echonye Palm Sunday nya kai ava jika akpojijo lo sole o me ka kemya no vi o pe nouveau kale nya fe ji o me eye nye kako hele de ji Easter pe ye yo ma o da se le nouveau katan mi ko nouveau ke amia me o mi wo lolo fa plemia me o mi ko nouveau kena eye mi wo de ka plemia no vi o menye Easter ele gbogbo be menye Easter ko mi awo do ma o enye nu nyu mi no wo ka ke Easter do anko jina mi mo be ehia be na do nku no gan e ka feto wo o ha na wo ne no vi ade alo me isi gbogbo la sigbe tutu globele afemia na mo ofoga aton ga 10 minutes bla aton mana mo wa yo amegede wa no titibo wa yo kake mana babia mamle hafi na ton mana mo wa ava menyebe no katae no kae ni aton aso cho Christopher do kwichocho na fe no gansia me no kae netibe amebeton mi asro cho do kwisa savo gai mi apeto Yesu Kristo na milame akpe babia ma
eme gogolo nto Authentic Mama, the 103.1 FM. nu de ole olebe misron ake ma po da be ma ton to asi wa meton de ji ne eyi ademo gbanto kehe me di be ma to asi eji eyenye Yesu fe dokuito mati Okay. Alo nu sosron enye be dokuito mati wa po be Yesu ntola menye dokuito di wo lo. Okay. Gake amegbeto pe jijeme amegbeto pe muti fafa amegbeto pe dedie nono eya ko di wo le Okay. eya ta po eko ati chogala o le pe nto eklusia ne de anye nusike acho gbonye mela ne eklusia de ne tonye bi happy gake elebe ma wu dola nu kokoko nukata what is the benefit for himself? Nothing. Me eyanto yala. Nu keke wa wona megbeto. En nu sosro kelela ele fifi de na minto. Me tibe ma tegbede nu keleji enyebe. To ma kwa menu veve mela. Mia vieo ha mau ve mia nu. Jidudu okpon jeje. Le mia pedo na le to call me appointment gede o le baba fifiela o to asimi ebi oji le dupe kokodo and mi aton awodo abale ni mi aton asronu kelecho Yesu Kristo gbo be Yesu Kristo pe dokui chocho savo pe lolo keledi enye dokui to mele to dokui menye dokui to titi pe no enu yo okowo good tanenye be wotiawe enye busuya penyi wotiawe enye MPO wotiawe enye sofu do pe kake ukoko dade la fisi afrique na podoko la kehe epo monule la be na wodo de la ma nye opportunity for you be for self interest selfishness Kake think of others. Okay. Enu de ka hele mia wule Ghana to come iki. Na mesia menya pomo nu vide kula ele eyanto to fagba. Obe de apla metogba. Apaple dodo. Gake Kristo me fia mi si bon. Do fia do play dodo egba apla meto. So eyanye nu soso de ka. Me de amebubu to mi appelé. Okay. Et ne amebubu nyatepe ne mi wewe nyode. Ekema wa pobe wonto chede e blo no nyade globe de. Edidida yesen edidi preko. Ekweda de besi agbe mi akponu adu e yanya Yesu Kristo to. Be besi agbe na akponu bude e yanya be de wo do na pede amewu. Okay. E amono po jijeme na koduku ko savo. E yanya nu keke Yesu Kristo wo. Ekwedo ko savo na megbeto pomie. Ta egbe mi le nudu enye sofu che me ba le nudu le Yesu pe pe kobe Yesu de mekwedo ko savo la fi de wa ba domunu sofu le ekweda eta na egbe mi asofu che mi mizu be mizu dokito dila me ba gloma onya le fieta bi cho ga ode ni fe kotoku me wokele ta mi kokoko nam la we must look at the sacrificial lamb but ne Yesu Kristo de de ko dokui di edokui todi de gbemi ma ba po edo de kede awo tade yenye na de keke meji be ma te gbede ji to be di ma kanye mi adokui todi la we shouldn't be selfish at all. Okay. At all. God wasn't a selfish person. He wasn't. Ayata sacrifice nami. So we should also emulate that. Exactly. Nemi akomi adokui ko wanuki. Asavona me okata. Ghana to call the ayingonami. Okay. Fifie ame alafa de kape gale amerika fa tutukume. Ekweda. Ekema leke wo duko ayingogbe. Ekweda ta amedokwito didita la nukewo olebe no ko wo mode enkeke ma do epeton e mo bete glenami be si agbo le mo kakale Ghana
Kalemowa Gerado. Amede wa more within 3 months or 6 months. Mother year or because of selfishness. Exactly. Ekatega, eke wakpo. Ape contract and to akatito. Good. Afi wavado montoji kwa indeed, if you are celebrating Easter and we understand that one of the core message of Easter is sacrificial love. Yeah, sacrifice yourself We for sacrifice the ourselves others. for others. Okay. Then we must also be thinking about what we can do for others. Others. Ekweda, if you are in a position now, you must think about what you can do for others. Okay. Ekemanimi wenenemala wakobe wanuke. Maybe no evelia keke medibe maka point out nye Okay. the will of Of God God must be be done. established Okay. in our lives. Okay. Jesus wanted the will of God to be established. Ne do tepedela ekpobe enuo esikone gakenu katae. What was the motivation? The motivation was to establish the will of God. The fofola pelolonu never me. Ta ekpobe de okpato amono ebendo no fight na Yesu Kristo. Ta kabanto de kokpato na me no make awesibo. Yeah, toka kweko delfamane. Yes. To bobe eya o le funya wo ha afilo. Gake no. Mele gbogbo me wanu ko. Long wanu kosia Yesu no me. La wanu kosia ma wucho lo mi. Lo ganka enye sia be wucho lo mi amegbeto yemi amegbeto. Enu vie ko le babia twemia se be mi ho amia woko alon ha o meta no wo ma on e Anthony vemia no be mi anye eji wo lao o ma anye selako mi adon kuji be Kristo amade ekodo Christopher na mi eyata koklo agbo avu pleto mi ko wo na sacrifice alo mi ko wo sacrifice so la fe pleto make an here e be o we de mi anu e fe akpe ve so va yi eye waka yi kakara kede kike mepe no wu eyata mekaba was sacrifice bubu adeko the only thing enye be ewo na we pe lolonu ebe ye kodokwe edokwe savo koko tato kwenye be na obey ye penya be na wo na lonovio abe wento ene eye na wonwene novio na di anu correctly to eya kwenye nuyo be mi o ha mi awo nai ekema mi katanti mi anan ile de ka wo mekle jijo eye mi kle ma odoma anyu alomesigba Sigbe. eyata mi ato ye ya de be na yom menya be babia ole gede me anu maka so babia de kako ma bia reverend nem ye yom emegbe a apema akọ awunu ne yom le 0303 944 864 0303 944 0303 944 864 allo ayom le 020 376-9562 020-376-9562 or 0303-944-864 Amegbanto. Hello, Apameto. Ewezo, sister Nko, Kafine Yachwe. Auntie Ella. La Croix. Okay. Kose. Ma dogwe na so foche. Elomia so rajoli so platform ji. Tamenye nyire. Ele twaji. So doji. Ebe wele doji. Ya tele kakara nyala toka. So sala so group. Fosila Fefe group. Yes. I don't give you a hint. Okay. Kama sawa aben choro. Wa music birthday now. Aya. Antela. Oh, leke sister Efonya. Oh, Antela. Akpe. Okay, hello Pameto. Yomle 02 I don't know. Yomle 0303 944 864. Okay. 0303 944 864. Allo 02
020-376-9562. 020-376-9562. Allo 0303-944-864. 0303-944-864. Ne allo 020-376-9562. 020-376-9562. Nene yom le fama ha ma ho kata miele no pocho lolo kwasie ke mia peta Yesu Kristo defia mi amegbetola eya wuti miele no pocho ye ya de na obe na miebu mo na obe na yo ne ba bia lasio na bia na bia na nya ike na bia kokpere wuti na kokpere wuti quickly na mia iwo na jina o medekuku kaba pe mai ji 0303-944 864. Allo 020-396-9562. 020-376-9562. Madon kutina be Easter pe ye yo me miele Easter pe ye yo me ye mi kata miele tado afe. Hello apeto Look in your home. onye nko kwafi na yoche ko de Maunu young of a bunny woman. Oh, no, I didn't sing a fair door now. ke mi le toji ji It is in your house, I give you 1 million. Maunu young, no door. kuyo akpe maune ra ha mi we le toji sia. Okay, maune fa mi anu be mi kata mi atanko enyawa de do wo melo. Okay, yom le 020-376-9562. Allo nunca me press 0303-944-864. Hello apemeto wait on call efo agbojin shia nko pra fi na yache okay efo Paula pe emere ko ejina mi egbenye wo ti gbeza e preview enye but okay, you have to make a second now. Manglo be onye play. Happy birthday for you. Happy na mapo kana tawe na no charge sia. Okay, bye. Okay, efo do Paul. Hello, apometo. Efo nye nko kwa fi na yo chure. The to try to Sakura. Oh, miele toji. I'm not saying I'm not saying I can't be a question the software. The Mena software Galada, can you mean what? Now I only money about me, but I'm okay for now. I think. A software gangando, name you what the now make a phenomenon. Almost cannot the color of the rest of the cocoa that I did the and me may yes for Africa to me a mass of all level. So I mean, catch it down, I touch it, catch it down. Oh, Macayon Koya, I'm a coconut in my room. Ever now, look at that. Every day, and you might say, cocoa of the night. Maybe I did the let me say, never. I didn't come in another church because I just got the class with Tom. Come on, another after the bear time. The bear time is the man now. I told I was making the bear time. See, Akpe let me vote. They said the collector. I'm Akpe now. I'm a weapon. Bye. That's the moment. Young lens, my daughter Flatcher. Obey me a 0303 I off. Yet I am 020
020-376-9562 020-376-9562. Nimenya no ka Vodafone and they said the line is off. I don't know what is it. Kakia, call me on the 020-376-9562 020-376-9562. Ne nya abia alo enyakele ameyo le nyakpom le Facebook aji please this makoka. You are welcome, Sister Emefa. Happy weekend to my wife, Mrs. Priscilla Yasin Koka, my children Kekele, Arabelle and Anel, not forgetting the Koka Bima families of Avemebemen. Sister Doris Brimson, we are the Gbivio, okay, Gbivio Akpe. Set holy the prayer. Hello, authentic mama. I'm listening to you live from Media with my brother Sylvanos. Borborbor-Hosted, Efonye, hello, Davi. Hello. Hello. I wish up a metal. Hello. Nkokla fine yochwe. Okay, what's well, could you messy Akpe? Hello. Efonye Geoffrey Agbojenshi. Efo Geoffrey, I bet tanto. Efonye Geoffrey, Kosi Agbojenshi. Hosanyado, the only do the Sumana here. After pastor, but about whom, now my woman, surely, you don't full of who. For I come for at the school. Get only I am a man, but I only a food book, what I don't go back. But your mother owner study at the Omolana, Dogina Nama, or home Mikatani, then young Agbonina to corner in Gonani. Akbe for Geoffrey Agbojenshi, I bet tanto Akbe, yeah, dear, hello, metal. Papa. Yeah, for my today. Let's work out. Uncle, Suma, I focus in your little G. Ofeni ya memele kokonamo mele stable namo mesenyanyo ebe mari kopagbele wonu ga ma kopagbele awie ni ba go ho everything we ele babia be nuka gbo ocho alo fika ocho ha eno me okay eno me mele ko nuka leke ojo afi isa wonuka mele kokokra I don't know why is menya be chogbo o friend line mele stable ele breaking ta mele nya senyu atando na o kake miese mi phone chonko mi akweda akpe hello apometo sister Emefa na yoku fi na alo meto nko klafi na yochwe bara kuku bi enkwanya amazing
Malayachu Mamobi. Yele toji. Emefa Pena Reverend. The Penfasia Nico Konamita. Kaka no the home me Konamia Medewo. Kaka, you are not question number that Bemia to you, Bemia Tabiame concern about the Lord so loved the world that he gave his only begotten son. Yes. That whoever is in that believe in him shall become a hot. After the map of Messidawa. Fine. Well, Nanya Mawu is Kenya, Mawu Ledo Kwesi. Kenya, if you're Kenya, if you're early. Look at the Mawa, Baby, the Nubi, the Katungo, Kosavo. We ma won to ga kwado ko ga Kosavo. Ati mi memele ko Konamia Medewo. Okay, the sia the new dem efula, if dem ebela mi afo ever savo, dem ya takula savo. Tamia wonwi, mi ano agbanwi. Obe mi afo pasta ya tia mi be mi wa mi ado kwenwi, ye ehu yi. Jado ko do nwi ne na kwa demafo. Ta eya mi abi tinya mi tia mi amedo mi le. Ni jado ko do nwi dala apa demafo. Ta akpe na wo ha. Baba bia ma no ayin ode. Konama de kanama. Konama. Yo, baba bia na sister baby. Be delight. Okay. Okay. Akpe na wo ha. Hello, Apemeto. Hello. Mommy. Good evening. Good evening. We so call Apemeto. Awe domulo. Kuyolo. Oyo namba mauto. Ahiaku. So, Dantoma. Okay, you let you sister. Yeah. But then I'll call. Dag, I can imagine you now. I see. After now. We so. Very cool. We so. You let you Babia Kelasio. Yama well, Mama Donani. Okay. Akpe mi ko gbe na o egbe a enyo be ekasimia unti ha egbe Yo na Easter pejo gbenyo na o plo pa pekata. Amen. Yama mleto ako omono joragbe. Dunenyo. Okay. So happy belated birthday to is it him or her? No ya. Okay. It's in happy birthday Nelo agbediti next year. Oh, hello, Apemeto. Always on couple afine yochi kogbeji na mi. Manager, o mele nko sele enu focho. Fima o mele nko sele manager enu focho. Test mana ko yijinam. Oyiji spin test me say yijinam. Nya ka ela se na bia lo ya kokpede hu. Okay, akpe kaka akpe. Okay. Hello, Apemeto. Hello, Mr. Madakwa kwa mama. Madakuma fonywe ohade. Aku moyo supermarket kwanye kibisa bitu. Isha dokpo mele nkosem. Supermarket. Samakesi. Okay. Agba so se bunya de. Atara ma senda de ba tenje yo bitu. So for kupanya ka tara yisa go. You wanna da kano ju and na da kuma na aka soko be don mana o ma me na je to me no kuma to be na kuma ka ta mo je wa da kama ga ba na nyamu aka ma ji to ba to be nya ma ta ba ya ma yi ta ta ga de ne ka ta nya de gele de kamp la nya no ne nya to nya to tuna nya de ita ma yo de to be ka ba akpe kaka mereku emecho makase dokana mevenam Mother Bana Big Abu Uncle de Cava.
Probably at the place earlier, I think the Batava, the governor, Rakuyo kata wase mi do bena se makese to ha. Hello apemeto. Hello. Hello, elemoji medeku phone nami. Wezi onko kwa fine enu pochi lemona radio ameka no dokyo nko se oya ene yomi kwa na lemon radio. Wezi onko de. Yeah, me libe and that can go so far. Yakoku phone lemona radio me si we matan no jio ada da sele radio lemone lowa na phone nam. Hello? Medeku melenko sem. Melenko se phone yele toji phone. My remember, he could be so far to talk about the other Yagata, baby chocolate. Choke glomole be mi kacha mi chomi ape no vi open nouveau ake o abeleke Kristo choke mi ene. Okay. We do hana ya fono akita go. So to fumo kata Kata wa say. My that flash. I don't know what is happening. The network is bad this evening. I don't know, but Nila Agbaje, Metro Miagbo is from the network. Vodafone top network so bad this evening. I don't know. Kakia Mile Mianko Semia, me yomi name you are me bobo radio hand me. Mekanodoki onko se afina no for na mi o me sigba matam no tede emoji na mi o yata boboy. Ame yo le yen top no ba yo 024 matan kro medota flash matan kro mi yom le 02037695620 Maho 3 last callers the mawu segment ya no 02037695662 last 3 callers so mawu segment ya no 020-376-9562. Hello, Apameto. Hello, Walanko Sewezo. Hello. Top radio. Yeah, top radio. Where's Apameto? Hello, sister. Hello. Hello, Apameto de. Hello. Oklafine yocho. Yocho agape ablekuma. Eh? Yo now. Leko yo now. Nkonye nyako kwita makulu. Madakumile toji. Enya FVV. Yakre na wonu voda madam. Amama da nuvo body laka na washado nama. Kaba wo manyabe wonu voda kama oblomba wonu voda. Labo hana zikia pilo na lida shara. So for I don't know emegbe bia kana me de kakwa so for na don't know o ma bia hana nya sister Dina Mensa lesson I don't know say hello Apameto. Hello Papa good evening efonye edosia hondo nungwa to alotesi to hello Apa. Nyawa dawong. Kuyiji bia so for letoji bia. Awu wa misala po sama kuleji. Ta akwane. Yimane kina bronya joga ka akpa ko mama dana topwa. Adi hana amaka baro. Ta mati hana romakale to kata apa ipi kata. Takla pokoknya goji situ untuk. Madam, akpena fonye doji ahonda choteshi akpekakaka. Bye bye. Hello, Apameto. Okay, Novitola Abusa Jackson Jolanyobe. Good evening to you, Sister Emefa. Thank you very much for the good job you are doing. Thank you. Abusa Ebe Kalemiak Pomcho Cape Coast, Yelemiak Pomchwe. Okay, Efo Jolanyo Abusa, thank you too for watching us through or from Cape Coast. David Achu. For David Achu, for David Copperfield Achu, ebe le ponye light cho Sun City le Ashaman. For medogbe now, anye mianto miafo, for nye de kabeve, apeto David Copperfield Achu,
to Ashama Central EP Church. Miape the late Madam Ivy Achu Agbo. FV de Kama, Miedobena Daddy Achu Agbo. Okatawole Sound City. Miawebu Miadada. Lomia Katawebu Miadada. The late Presbyter Ivy Judith Achu Agbo. Miawe senyavo miawe le doji ha na ye ya de kwa mia de befa le emoji na me se me ase apeto John agbemabia say be God bless you, thank you. Apeto Noble Kukubo ebe authentic mama 1 apeto do pork peli ebe authentic mama 1 ayiko na wo wele doji lo. Hello apemeto. Oh auntie Papa to tronye na o Obo lado to now. Never nam. Amen. Nkonyenye goka elikem macho tajevu jakama yocho America House is Legon. So anya mi director so kanyolo gakajevu gagwa no justice no peace. Emale kiniku anya mi director me. Enya mia we maoya justice mamikata hoho echonya menamikata eyata untifafa ko cover tawoya yo madogbe na mi afofo ga mi apostolo atipu pe mi afa gunfa ati nyenya mi ovenu the high priest ala tajevu okay pe musuku to kata fonyo to ge gata modogbe no ere so gata. okay okata wase akpe edon kujina makodo na prophet ogloho prophet madena enyeto ya prophet de ka bevene loko ka makagble prophet ogloho Godwin ogloho le anyakopota. Yes, anyakopota zidakope medena prophet enye ya restore pe nuno laga le anyakopota eye mesebe ebu efe driver lo efe brother kenye efe driver ebu nchodevai prophets ogleho medogbe now say authentic mama be medogbe now ye me common popo ya ha do baba now nyawe pe aleke wona ayi kwa nene na menya kwa mi akpede mi akpeleke mi akpede wutu ado efoda togbo medo baba now prophet ogleho le anyakopota ARS tope nuno laga la firma akpe ke mi ayi prophet allo reverend mi ayi kule mi afanya weto esenya yo kata amo senyao eye chochokia enye nu sese na megede weto enya kakia ni le gbogbo be wa chokela be ma chokemi allo ensigba enya kela so na ko babia amede obia ko mesenya o menyenyenye do amedo pick some few things taike na don't know right amede no babia be ma ofete ni vi efni me ko na me no gbogbo be ma ofete ni vi de egomenye be maunto cho edokwi kokona abe fosasa gbagbe ene eta medeme be o bibla dejesi na mi be Yesu Kristo la eva abe amegbeto ene domai bubu mi aba denya kile menwede aha eva hihie me aba amegbeto ene ne penu voja kwi me wanuka melenwu tato gbobe mi po Yesu Kristo aba amegbeto jijimele hala mau wonye that Jesus is 100% God and 100% human. That is the mystery. Enye enyaraglade confuse of you know tabucho beleke mau tenuvie de enye maunto kwedu kwiko savo ela bena amegbetonto meton wava everyday pe nouveau tao amegbeton meton denia do kucho mi ape nouveau kikini wo ta maunto e kwedu kwiko ta tenuvie gomekwe yini okay Ben ya kwakpede umi akanka globe as they be saying be God the Father, the Son and the Holy Spirit. They are one. They are one.
ta America ko nye ta amodo no mesebe mauvi ape maule here that they are confused most of the time that is the issues amodo confused but they are one good they are one so mauvi 30 yeah. I and my father are one ta America ko nye good iyo mau ko nye ye kakapo wa vadro kike ma wodo ko de vikova exactly yo vazu amegbeto afi watonwa anomi adome and the power is too great to even to live among us exactly yata he needed to be like us yata ezu de vikova yata be mau de ka eve eton obete de ka ko nye so chenye doctrine la do kwisi ko he do mai ne bubu de monamila ya ba ponu cho the trinity eni gbobe mau de ka eton so at every stage la nuke ki o lebe maune wa be vi enela ewo nuke ki o lebe maune wa be fofo enela ewe lenu babla hoho me lenu babla yi yemela ewo abe vi ene the sun le mi ape eyi kele mela maule do wola megbeto ko me le gbogbo kokwe pon se so we are in the era of the Holy Spirit tasi gbogbo mele then amede no ba bia be ne amede globe icho ipe nouveau iwo nouveau de imenyao gake imenyao fine o ma to anyao gake do mahi ne eyidoku me nyede la ato apo tejesi be do mahi o pe nye keke be ya wode ebazu fo do mahi vivi ko be ya do gake amie ya kwebe authentic mama the 103.1 FM so amegbeto mi ape nu gomesese na mi anu ole eto fufu ta nyagbede we ya le gbowela nyanyi unye gake abadi la mi egbobe enuvon so la pa mi ala manye nyahehe o zialesike no vinya globe o na wonu fode nkola ya chochoke oh tonye mejo efo kuku David o mewune o ko enyade eto de fimie then chochoke de mefia be we will not sin again maka wonu fo chochoke che me bia be de justice must not be done no justice must be done yes ekweda nu keke le eletepe kula eletepe talebe amieni sego mebedi nu kele de eletepe gake mecho ope nu fo wanuka ekewe le podo me ewe ba figbo egbo keke ba fi de jidudu ope gbo eya ba fi ta jidudu o de echo kewe ya pepepe bedi e ba fi gake de das jidudu ope seji eta ese kekele egbo fifi pese kekele la wa kokpolo we ta meje ye fi abede o choke we ta de o ma heto na we okay because look here ba wo la yes ta ya to nufa fi akun nye the sin and its consequences ta ma wo nouveau keke ma wo la ma po epeto gege ta bele me ko gbo to ko podon e ba fi jidudu ne amede ba top radio fifi e ba eba lo pe nade ebali ewa nuki he esele to he na nie gake meni ya ta o ma dobe me choke o gake ese ta e mai keke me choke amiela meni ya fi abede ese keke le tukome alo ese keke le explode ma ko si e ko wodon ma ko si e ko wodon pepepe gake le nyejime yala mechokewe meti ma bia nya soso nye be aleke Easter do yi ate won apomia nufu de kai le Kristo me pe de komia ko wonu ape me carriage be ya ko bile aleke he Easter aton apomifu ape Kristo to nufu nye be mi ase Easter gome abe mount pe dodo be yako apomia nufu ni ase Easter gome sigbe be mounto ele edoduna mi amegbeto fumie be ile didi be de muti fafa neno yi paple yi pelu ewo dome
tamini se gomesi bebe Easter dudude enyebe man no wuti fafa kpakple maudome mesia mekekele wuti fafa kpakple maudome la Johannes 1 John chapter 4 verse 20 globedi na mede globe yilo mau gakele fu no viedi ahachotoi so nenyebe Easter dudukele fiabe nyekpakple maudome wuti fafa le maucho nyiko nuvo kem maulomla ekema elebe nyehamalo no so gomesese kelela awebe de kawode anomi adobebe Easter de edon kujibe ocho nyenufo bete kokem oklo makomako nyenyo katade ogbugbo won yeye ogbugbo jiramdo eyata de nono memi keke maukoko de menyela eya ki wulebe na konna novi ekele how le nyiha tanemi se gomenenema be eya nye domaudo be ya wole mi apa gbeme le eyikele mela wa pobe ma ba nye an empty ritual be ni le Easter metoku ni a Good Friday aba wokonu Yesu ku menye Yesu eku eya le be mi ase Yesu ya ku ke nu keke nemi atavo yibo alo ni awon nu yibo ase veve on Good Friday la ni le veve se de ni ape nouveau keke wo mi le de ni na vi wuti elle peme elle pomie me la hachokare no fi osi eya e wo le be mi ase veve bede nu kele de elle be mi juju agbeno no kele ekweda so Easter la pe gomesese be mau pe do keke wo do no keke mau le titibe ni a ne va me ne jole ni apa gbeme one lolo lolo la chona chochoke kokove ta ne mau lo mi la echoke mi ta me mi ache mi lo mau la mi choke mi anoviwe forgive and forget so ne lolo le de chochoke le mecho nouveau keke novi yewo epewo ke bayi amedon lo ope novio ope nouveau de diary be ta gbesi agbo le diary epe date po madobe and na maku makoka so they have recorded it ma de kuku emi delete nu mi obete mehian ekweda because ne ma de be ya no ba bia be de ta Petro ba bia apeto ta zinene macho no vinye pe nouveau koke is it 70 times 700 or something no menye sigbe gake enyenuka anokokoke esiai ekweda so menye ne mejakwa kaka 7 times kula efiabe mejakwa mechoke echobai mechoke kaka ekweda you are not going to record the same that someone has done. No. When you record it, la ekema efiabe omekoke. So we must delete all those things. We must tear those papers. And burn it. Mama. So ukiki mele block winyebe bami asemebe. God loves us so much. Mau lo minto. Lo ki hu kon lo mibi. Yata melagbelo. Yata novi todo la uche lagbe ne menye mau pe lolo la ni zu chochro la u le hike kele be ho ne de echoke ba yi di melagbe o u cho melagbe o de egbe ato no hike kele me afu adegbe be ni ma choke wa we must think about it. So it is God's ordained plan for us to be alive. And if it is God's ordained plan to be alive la that unite us. Be my hidden of inyegbo. But this is God ordained plan. And so mechoke willingly. And the blow makonu be a blow no yade globe de o de cha on say she ne eko na de ko kede o me bi na de ko tare bodi enu boy ta esese ya menya esese papa ameda no todo fifie be osofo ni de nyanu keke agoke no vinye jede jinyede do ma no chochoke pe nya gbo le fie olo gake medibe ma gbo na obe ni chokede wa chok ucho to ya koke we hu and so make a hold on to amedeto no me choke wodi o ma na agbe wo lo gake mimi no kele mi no kele ji biti hemme nimbe mi choke o ma choke o kafra ne
mekabalo ya che mekabalo de vide ka mi po vide de kamela mo ta choki Okay. bereka Authentic Mama, manya nukai wa wolo 103.1 pagbem FM. manya nukai dola kai mau ade to amemaji na o Okay. mau pa men bebe no explain Neno anyi kliwo ha. Beno viwo miawo deka no anyi le lo me omitpo alesi wo nywe dakple alesi